tayari ubu ikindi gitero gikomeye kirabaye. Twamaje kwinjira ku kibuga cy'imirwano ku butaka no mu kirere cya Ukraine mu mabombe menshi yisukiranye ubutitsa y'indege z'intambara z'Uburusiya za Perezida Vladimir Putin zasenye bikomeye inganda zikora intwaro ziremereye mu murwa mukuru Kiev. Mbahaye ikaze kuri page zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine. Mabombe menshi yisukiranye ubutitsa y'indege z'intambara z'Uburusiya za Perezida Vladimir Putin zasenye bikomeye inganda zikora intwaro ziremereye mu murwa mukuru Kiev. Mbahaye ikaze kuri page zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine. Amakuru atari make maje kumenyekana ku gitero cya misile maje kumenyekana ni igitero cyatatse uruganda rukora intwaro z'igisirikare cya Ukraine nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya Igor Konachev abinyujije mu kinyamakuru gikomeye ku butaka bwa Moscow cyitwa TASS. Uyu musirikare ukomeye yemeje ko ahantu hagera kuri 16 hasuswe ibibombe byanahitanye benshi mu ngabo za Ukraine ndetse n'iz'abanyamerika ziri muri batayo ya Delta Force zari zinjiye ku butaka bwa Ukraine mu buryo bw'ibanga, zari zazanwe no gukora ibikomeye kuri izi ntwaro zari zimajwe koherezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi ni nyuma y'uko ubutatsi bwa Vladimir Putin bwari bwavumbuye ko bari bazanwe no kwihutisha guteranya izi ntwaro zikomeye zari zoherejwe n'iki gihugu gitegetswe na Joe Biden cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi ku rundi ruhande mu minota mike cyane igisirikare cy'Uburusiya kimaje gusenya umurwa mukuru Kiev, cyamanutse no mu mujyi wa Mykolaiv mu majyepfo ya Ukraine naho kirahatwika bikomeye. Ababonye ibitero bitandukanye byabereye muri Kiev bavuze ko byari biteye ubwoba, ati Perezida Vladimir Putin yarakaye. Nibyo nakiye telefone nyinshi zitakamba ngo mbababarire, ariko kandi nabonye zose ari z'abantu ba hafi ya Zelensky, igikoresho cya NATO. Ariko sinshobora kubumva kuko buri y'umwana akoze amakosura muhana. Mbere yuko ntangiza ibikorwa bya gisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine, naramuhamagaye ndamubwira ati umuriro wakije bitewe nawo bari inyuma yawe uzakurimbura. Rero ngewe ubungubu itegeko natanze ku basirikare banjye beza bari ku rugamba muri Ukraine nuko mbona Zelensky mu maboko yanjye, kandi nabo bacancuro binjiye mu mirwano nabo bagahatwa umuriro. Ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi bagushuka ngo jya imbere tuzagufasha? Barakubeshye nawe urabizi. Igisirikare cyanjye kirakomeye, reka kigutwikane nabo bakubeshye. Gusa ikiza no guhunga kuri wowe washoye abaturage ba Ukraine mu ntambara itari ngombwa, none ukomeje kwica abavandimwe bacu ngo mudushireho ibyaha by'intambara. Oya bakomando b'igisirikare cy'Uburusiya ku kibuga cy'imirwano mu kirere, ku butaka no mu mazi muri Ukraine, itegeko no gusuka ibisasu ubutitsa kuri izo nkozi z'ibibi ku kibuga cy'imirwano. Iri ni ijambo rikakaye kandi rikomeye ry'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Perezida Vladimir Putin ari Moscow mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu i Kremlin. Ni ijambo rikomeye yagezaga ku bakomando bayoboye ibikorwa bya gisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine ubwo yaramaje kumenya ko ibintu byamaje kugenda neza mu bitero byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, ubwo inganda nyinshi zikora intwaro ku butaka bwa Ukraine by'umwihariko umurwa mukuru Kiev zatwikwaga bikomeye n'ibisasu by'igisirikare cy'Uburusiya. Ariko kandi ibi bije nyuma y'uko ikinyamakuru cyegamiye ku butegetsi bwa Vladimir Putin cyitwa TASS gisohoye inkuru y'ibanga ya zamaneko zikomeye mu gisirikare cy'Uburusiya zabonye abakomando benshi b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza bakoresha ibishoboka byose ngo barwane kuri Kiev yari yatatswe n'igisirikare cy'Uburusiya. Nyuma y'iri jambo kandi ry'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Perezida Vladimir Putin, umwe mu bayobozi bakuru bungirije mu kanama gashinzwe umutekano k'Uburusiya Medvedev wigeze gutegeka iki gihugu, nawe yatanze gasopo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, yewe muri rusange atanga itegeko rimo gasopo ku muryango wo gutabarana mu bya gisirikare wa NATO ko mu gihe ibi bihugu byose bikomeza kongera ingufu ku butaka bwa Ukraine bizongera umujinya wa Perezida Vladimir Putin ku buryo azakomeza kumera nk'intare yakomeretse, bigatuma ibisasu bisukwa ku butaka bwa Ukraine byiyongeranya umunsi ku munsi. Ni umunsi wa 53 w'intambara rutura ku butaka bw'iki gihugu. Ibintu bikomeje kuba bibi kuva mu gitondo mu masaha 6 ashize. Nibyo twinjiye ku kibuga cy'imirwano ku munsi wa 53 rutura. Byinshi byongeye guhindura isura nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin atanze itegeko ryo gutera ibisasu simusiga ku murwa mukuru Kiev, kandi bigatanga umusaruro ukomeye. Abasirikare benshi b'Ubwongereza ndetse n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ku kibuga cy'imirwano ku ruhande rwa Ukraine bahuye n'akaga gakomeye.
nk'uko tubikesha bimwe mu bitangazamakuru by'i Moscow kandi nabyo byabonye amakuru avuye mu butasi bw'igisirikare cy'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin yari yatanze itegeko ryo guturitsa ibibombe bikomeye ku murwa mukuru Kiev. Niko byaje kugenda. Perezida Vladimir Putin yatanze irindi tegeko rigira ati nyamuna icyo nshaka abasore banjye ni intsinzi yihuse ku murwa mukuru Kiev. Ndashaka kubona Perezida Vladimir Zelensky ari mu maboko yacu. Ibi ngibi uyu mutegetsi nk'uko ibitangazamakuru byabivuze yabibwiye abakomando bayoboye ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine nyuma yo kubona ibyo abasore be bakoze ku munsi w'ejo wa gatandatu baturikije uruganda rukora intwaro mu murwa mukuru Kiev. Benshi barakomereka, ariko kandi ku nkuru ikomeye cyane kuri abo bakomeretse nuko abanyamerika n'abongereza bari ku kibuga cy'imirwano ku ruhande rwa Ukraine bahuye n'akaga gakomeye. Muri babandi 1800 binjiranye na Boris Johnson, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, bari baje gutanga umusanzu mwiza ku ngabo za Ukraine. Bari baje gutanga umusada mwiza ku ngabo za Ukraine mu ruganda rukora intwaro ndetse runaziteranya mu murwa mukuru Kiev. Bahuye n'akaga nyuma yo gutwikwa n'ibibombe igisirikare cy'Uburusiya. Ku rundi ruhande kandi muri mujyi Kiev ibindi bitero byo ku butaka byongeye kwibasira ibirindiro bikuru by'igisirikare cya Ukraine, aho abacancuro b'Abanyachechenia ndetse n'Ababelarusi nabo muri Wagner Group batatse bikomeye bagahitana benshi mu basirikare n'abakomando bari bizewe ku rugamba ku ruhande rwa Ukraine. Ibi byatumye Perezida Vladimir Zelensky avuga ko nawe urugamba rushobora kumuhitana, ibishobora gutuma yongera kumva igitekerezo cya nyuma yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nabona bikomeye agomba guhunga igihugu. Ari nabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamubwiye iti nubona byanze uzasohoka igihugu, natwe twinjiza abasirikare bakomeye bari ku birindiro byacu mu gihugu cy'Ubudage, aho biteguye kwinjira isaha ku isaha mu gihe twadutanze itegeko rutura. Gusa bari hafi Perezida ya Vladimir Zelensky bavuze ko Perezida Vladimir Zelensky adashaka guhunga igihugu cy'uko byagenda kose, nubwo ibitero bikomeye by'igisirikare cy'Uburusiya byakomeje kumutitiza. Ariko kandi ku rundi ruhande ibiro ntangazamakuru by'Uburusiya RIA Novosti byavuze ko kuba Uburusiya buri kurwana nk'intare yakomeretse mu gihugu cya Ukraine, by'umwihariko mu murwa mukuru, nuko ari intsinzi bakuye muri Mariupol, kandi bakamenya amakuru y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza yewe n'Ubudage bwaraye butangaje ko abasirikare iki gihugu kitatangaje umubare winjiye ku gihugu cy'imirwano cya Ukraine. Perezida Vladimir Putin yavuze ko mu gihe ari guhangana na NATO agomba gukoresha imbaraga nyinshi kandi zikomeye kugira ngo abereke ko Uburusiya ari igihugu gikomeye kandi gishoboye. Baradusenye muri Union Soviétique, ariko uyu munsi Uburusiya buracyari igihugu gikomeye. Ayo ni amagambo akomeye yanditswe n'ikinyamakuru RIA Novosti kigaragaza ko cyayavanye ku mutasi w'igisirikare cy'Uburusiya uri mu mujyi wa Mariupol, kandi wabonye itegeko nawe rya Perezida Vladimir Putin yahaye abakomando bayoboye ibikorwa bya gikomando ku butaka bw'iki gihugu. Ariko kandi muri Lviv mu burengerazuba bw'iki gihugu cya Ukraine, ibitero simusiga by'igisirikare cy'Uburusiya byahitanye benshi mu basirikare bari baje gutanga umusada, bari mu kigo cyakira bari kwinjira bashyashya ku butaka bwa Ukraine ngo babone ko boherezwa mu bice bitandukanye by'iki gihugu mu gufasha igihugu cya Ukraine kigeze mu bihe bikomeye. Gusa ariko kandi abasesenguzi n'abakurikiranira hafi bavuze ko uyu munsi wa 53 ushobora guteza ibyago bikomeye Vladimir Zelensky, dore ko intego nyamukuru y'igisirikare cy'Uburusiya ari uguturitsa ahantu hariho hose batekereza ko igisirikare cya NATO cyaba kiri mu murwa mukuru Kiev. Umugambi munini wa NATO ni uwo kurinda bikomeye umurwa mukuru w'iki gihugu ntuzafatwe n'ingabo z'Uburusiya za Perezida Vladimir Putin. Mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'iki gihugu, ubu igisirikare cy'Uburusiya kiri gukora ibikomeye nko mu majyaruguru y'umurwa mukuru Kiev. Igisirikare cyavuye Belarusi kwa Perezida Alexander Lukashenko nicyo kirimo kubabombarika mu buryo bukomeye. Tayari ikindi gitero kirabaye. Reka mbashimire rero twakomeje kubana muri kiganiro. Reka mbibutse ukanda subscribe niba kuri channel yacu ari ubwa mbere. Reka nkwibutse nawe ukande subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu bikomeye umutekano diplomasi mpuzamahanga.